17 Pekuwajala Janmenjoynagar candidate Gita Debbarmani Manjakmungo Radhapur bisini Kaitham Thaio Khlaijakha Nokhala Kuthum Panda a Pandao no Manjakha Bodol ni Kubun Adongrok. Baskangni edisi chongbario Tripura mothana gobang burbai keplai khlainan bagai lukorongni nok thangai khlaijaka chongbarni birmo aba haikeno chongbarno tei koksaka candidate Gita Debbarma actually tini holdeni program kai ani salo tini kuna program kri ang horni program narka gorua Radhapur bisini andaro tinta para pai obo hingkai binon jomodar para obon age hingkai Debsing Thakur para abon age hingkai Bichandro Nogor para Bichong nabon Bichong Thakur para go tinta bisio jeng dot ari sorry tini gorua sobangkha nai nemeni o tinta sobao no belai kana large scale tini brirok khaija mukhang kusang khlai hingkai kokha bosi je jaga brirok phanthoni basa khangke o juddho je sakepano keplaing obono proof khaikya ba obono jeng pramanit tongkha beskang ADC election no 17 number Pekuwajala je sakepano obo margin pass dongono margin onyang manino 25,000 by chengo jaga winning neng kaisa calculate mak khaikya hisi karon joto jaga no brirok na asike large scale je seksa butar tongo aboni pray 70-80% brirok attendance to abon bagai ching belakhan bakha tong thukjak bobagrano belakhan hambai obo hai kaisa kaham jagao ana rokhman bagi bonang paipli hambai te khulumang ya Pekuwajala Chini biplobni Kuthum Chini Khorang